Pozdrav ljudi! Jeste mi dobro ljudi? Ja sam upravo završio sa poslom. Idem kući na ručak, okupat se, malo odmorit, malo se igrat s djecom i to vam je gotov dan. Tada! Kako je čovjek odmah drugačije raspoložen čim završi s poslom. No, ono što sam ja htio s vama podijeliti danas je, kao što vidite u naslovu, ovo se odnosi na komentare od mojih videa. Nisu komentari direktno meni upućeni, ali su došle neke prepirke u komentarima gdje je nekoliko osoba govorilo kao u smislu, ljudi govore di rade i šta rade i kako im je ok, da su zadovoljni i sve. I onda vam tu tako uleti neki komentar, šta si ti stekao u Njemačkoj? Jedino što si kupio ti je auto, nemaš svoju kuću, nemaš ovo, nemaš ono. I ja se moram oglasiti povodom toga. Sad gledajte se, vi koji ste to komentirali, koji ste išli u tom smjeru da to komentirate i koji ste eto pokušali tu neke ljude koji su iznijeli svoje iskreno mišljenje, pokušali ste ih podcijeniti ili omalovažavati ili ne znam šta, i neki ljudi napišu da rade, da imaju tipa 3.500–4.000 eura bruto plaću i je to bilo ono ismijavanje u smislu da je nemoguće i tako dalje i tako dalje. E sad, vidite ovako jednu stvar. U periodu kada sam ja odlazio iz Hrvatske, bio sam bez posla godinu dana. I to je jedini neki period, ajmo reći duži, da sam ja bio bez posla. Nakon 8 godina rada u jednoj firmi, kada se ta firma zatvorila, svi smo dobili otkaz. Ja sam pokušavao preko veza, preko prijatelja, preko milijun zamolbi, preko zavoda za zapošljavanje, nisam mogao dobiti šugavi posao. Nisam mogao dobiti posao, čak sam išao na tu varijantu da odem i da kopam kanale. Ne podcjenjujem nikoga, ali ja osoba sa svojih 25-6 godina da idem kopat kanale, meni je to bilo, to je kraj, nemate šta, za plaću koju bi dobio manje nego što sam dobivao sa biroa, odnosno sa zavoda za zapošljavanje. Toliko poznanstava, toliko ljudi na visokim pozicijama, toliko ajmo reći kolega, da ne možete naći jedan običan posao da radite, to meni nije bilo jasno. Zašto ovo sad govorim? Tu meni pukne film i ja odlučim, ljudi, čao, zdravo, u takvom trulom sistemu gdje ne možete preko veze naći posao, gdje se ljudi zapošljavaju preko veze, gdje ljudi rade u državnim firmama bez kvalifikacija, gdje kum kuma zapošljava, otac sina zapošljava u tim državnim firmama i takve stvari, meni je jednostavno tu došlo do kraja. Zašto sam sad sve ovo spomenuo? Samo da kažem ovima što pitaju šta si ti stekao. Prvenstveno, ja kada sam odlučio da odem, nisam odlučio da odem da taložim pare
i da se vraćam nazad. Ja sam odlučio da živim najnormalnije i najopuštenije što mogu živjeti. Bez da razmišljam da li ću sutra imati za kruh ili neću. Bez da razmišljam danas sutra, ako mi dođu djeca, ako budem imao djece, da li ću ja moći djetetu svom kupiti patike ili neću. Stekao sam to da na svom radnom mjestu me moj poslovođa cijeni, da ukoliko želim promijeniti posao, da ga mogu promijeniti bez ikakvog stresa. Ukoliko dobijemo otkaz, recimo, da mogu naći drugi posao u roku 3 dana. Gdje mogu komotno otići spavat i da me ne boli glava da li ja imam sutra svom djetetu da kupim bilo šta, ili da me boli glava da li ja sutra moram kupiti nove zimske gume, pa razmišljati o tome, pa kupovati gume na 5-6 rata, pa da mi recimo crkne veš mašina, pa da ja moram kupiti novu veš mašinu, pa da razmišljam opet da li ću je kupiti na 5-6 rata ili ću čekati neku akciju ili nešto. Znači, stekao sam to da me jednostavno boli ona stvar, ne boli me glava šta će biti sutra. Jedino što mi je bitno od svega toga mi je to da mi djeca budu zdrava. Ostalo imam sve. Ajde gospođo, prođite. Znači, to sam stekao, a ne kao ljudi u Hrvatskoj gdje moraju paziti na svoj posao kao oko u glavi. Da ne pričam dalje za Srbiju ili za Bosnu, gdje vjerujem da je situacija još gora. A radi se za poprilično malo novaca. To je jedna velika razlika. Ja da sam osobno htio, mogao sam raditi posao koji je, pa mogu reći možda i duplo plaćen nego što sad imam. Sigurno je duplo više plaćen. Ali bi radio onda u 3 smjene, ne bi viđao svoju djecu, ne bi viđao svoju ženu, ne bi imao vikend slobodan i ne bi, znači, jednostavno odmarao i uživao. Ja sam u Hrvatskoj dok sam radio sam sve i jednu nedjelju u šugavoj sportskoj trgovini. Dok svi ljudi idu na ručak, ja lagano radim i sam sebe mučim što sam na poslu, dok su drugi lagano odmaraju, vozaju se biciklima i tako dalje i tako dalje. Znači, ovdje sam stekao da imam jednu svoju slobodu, da imam jedan svoj mir, da imam financijsku stabilnost, da me ne muči uopće šta će sutra biti. To je jedna velika razlika i koja nema cijenu. Znači, nemate vi cijenu kad vas ne boli glava da li ćete sutra dobiti otkaz, da li ćete moći djetetu sutra kupiti kruh, da li ćete moći nedjeljom, vikendom otići prošetati. Znači, meni je svaki vikend slobodan. Svaki radni dan od 3 sata sam ja slobodan. I to mi ne može niko zamijeniti ni sa jednim danom mojim provedenim radnim u Hrvatskoj. Ni jednim. Tako da, šta sam stekao? Ljudi moji, morate shvatiti da puno ljudi je došlo ovdje. Jedan dio je došao da zatvori svoje kredite koji imaju i da se vrate nazad. Jer tamo nisu mogli preživjeti, da otplate kredit i da žive. Ja znam par slučajeva. Neki su došli sa ciljem da zarade novce, da ne moraju dizati kredit, da si naprave kuću i da se vrate. Znam i takve slučaje. A neki su došli jednostavno da žive i da im je glava mirna, da nemaju noćne more kako će i šta će sutra ukoliko dobije otkaz, ukoliko ne znam. Znači, to je jedna velika razlika i to morate shvatiti. Ja sam, dok sam živio u Hrvatskoj, ja sebi nisam u životu mogao priuštiti 500-600 eura da si ja izdvojim i da si kupim garderobu.
nisam si mogao izdvojiti da dam 500 kuna za jedne patike, to vam je 70 eura. Znači, to vam je jedna velika razlika, pogotovo kada je neko u dobi od 20 i recimo 3-4 godine, pa si vi ne možete priuštiti da registrirate sebi auto. Pa razmišljate onda kako ću tankirati gorivo do kraja mjeseca. Pa se nećete vozati svojim autom naokolo samo zato da bi imali goriva. To je ona razlika šta su ljudi stekli ovdje, a šta su ljudi imali dolje. Ja pričam za period koji je bio prije, znači, 9 godina i 10. Sad kako je dolje, ja nemam pojma, niti me to zanima. Znači, ljudi koji pišete takve komentare, morate znati da svaka osoba koja je otišla u Njemačku, da nije otišla iz nekog gušta, da kaže ja volim Njemačku, nije, nego jednostavno zato što mu je dojadilo sve skupa, vjerovatno u njegovoj državi iz kojoj dolazi, i di nije više vidio izlaza da živi normalan život, i onda se pokupio i otišao neku, ajmo reći, ekonomski jaču zemlju u Europi, možda i u svijetu. Ljudi su ošli i u Amerike, i u Kanade, i u Australije, i svima nama je lijepo kad dođemo kući, kad se vratimo kući odakle smo došli. To je sigurno. Svi vole da ode i da vide svoju rodbinu i prijatelje i sve. Ali kad pitaš hrpu tih ljudi da li bi se vratio nazad, 90% će vam reći ne. Mene je moj kum nagovarao x puta da se vrati i nudio mi dobar posao. Sam ja rekao da jednostavno neću da se vraćam od tamo odakle sam morao pobjeći, ne svojom voljom, nego jednostavno zato što više nisam mogao da živim. Tako da, dragi ljudi moji, kada komentirate nešto, komentirajte u svoje ime, ne u tuđe, jer ne znate kakav je put i čiji je put bio težak i kakav je bio. Tako da komentirajte sebe, a nemojte komentirati druge i nemojte drugima uskakati u riječ, jer to je stvarno jako ružno. Lijep pozdrav svima i vidimo se u idućem videu. Stisnite jedan like, ostavite jedan komentar. Ćao ljudi.